بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين، أما بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Miyaunad naging kutwa usayan tano o di na gugudan tano pantag si iko kay importante o ilmu sa iko Islam. Iman to insyaAllah si saging kaya ikadu abidyu tano na ayam mapipikir tano paliwanagan tano sa makampata oras nagyang kutwa pahala nagu pangkatan o ilmu nagu sa mga ulama sa iko Islam. So pangkatan o ilmu na tanto mala marg nagyang kutwa kapkirupan yan sa iko mga kakampata oras sa datarai. Ugaid na kumuatan ron sa mga ito karina pagkaturo si sagyang kutwa tito din kapakalalbi o di na pahala agyang kaya ilmu sa iko Islam. Paganay ron na ukatano dinyo na ilayin tano agyang kaya Quran. Na dead na ba tano matuon sa sagyang kaya Quran aba shay inisugu Allah subhanahu wa ta'ala sa iku nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam panganinian sa iku Allah agyang kutwa kapag umanumanian asala ko sa iku ilmu. Gina ni maana agyang kutwa katuru Allah subhanahu wa ta'ala sa isa suratu Taha number ika magato sagu sa pula upat at gina wa qul rabbi zidni ilma. Ay maanaw to na taruan kaya Muhammad akad nanakan na pagumanuman niya kung kasaknal, pagumanuman niya kung kasa ilmu, pagumanuman niya kung kasasabot. Api ginambu sa tima na ayat abiyat yatano na kiyasanaan mabaluy akarina, mabaluy dalil sa tanto akala ipangkatanagyang kaya ilmu sa iko Islam. Ikadua kaloy tano sa iko pangkatanagyang kaya ilmu nagyang kutwa katuro Imam Shafi'i rahimahullah. At na talabul ilmi khayrun min as-salatil nafila. Ay manan yan na suwati yun so katuntuta di ikapaganada si sagyang kaya ilmu sa iko Islam na mas makalbi nagu mas malairga mas malaipangkatan adi yung kutwa kasumbayang sa sunna anafila. Ikatlo naging kutwa katuro o Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah sa tigyan na أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما فالعلم يزيد الشريف شرفا ويرفع العبد الملوك. سيكو كتاب مفتاح دار السعادة مجلد أدينا بولما إسا إكا لما قطو ساتيمان أيما نجين قطو قطر إمام ابن القيم نتيجينا mata na so ilmu atigyan na kipuro yan nagyang ko to tao matatago nagyang ko to ilmu si ko andi ni ba na katatago yan si sagyang kaya dunia sa gyang ko to pangkatan yan nun o di na puruan yan nun na daabaron pa kapuro di kagagaw andi ni ba na kada to nagudi kagagaw utamok nagususalakaw kiran suwati ko Ibnul Qayyim rahimahullah so ilmu na ipagusuran na nabantog nagu ipaguman amanang nagu kipuro yan nagyang koto ayapangkatan yan na uripan sa kabalawin yan adato andad ni katago nagyang koto ilmu. So man sumakapantag si ko pangkatan ng mga ulama na tantuanan ang madaklaan din iba ng mga dalil yan sa Quran. Nakiyatang ka na maluy tanong sa satiman na ayat sa Quran lagi nagyang koto katuro wallah أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سينا سورة الزمر يا معنى أن ترؤن يا محمد دي جيتيب متون sa أسلوب استنكاري didin makaplagid so sira no tuwa mga tao aad na mga sabutian sira no tuwa mga tao apiyama magano Allah sa ilmu agu so sira no to ada bayran mga sabut sa iko Islam giti mapipikir ro. So man so nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayam bu amiyatiru yan na tigina fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari laylata badrin ala sairil kawakib innal ulama'a warathatul anbiya.
rawahu Abu Daud. Ay maana niyan na ayat tigin apangkatan o alim ging ko to miya kaswa si iko kipapantag niyan si iko matag barasim baak na baalim na datar upang kata na tigin ulan kapangkatan na tigin ulan si iko ikapat taling si iko ayag o andi ni ba nakapaka lalang kulubian si iko langon o mga bituon. Swatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sualim nas kanyan imababaloy aganti o mga nabi. Sabab san mga uripan Allah nakiyatang kananan aditanod pakatayasan kaupama ko batanod na langong pagusaya o di na pakarega so mga pahala kalbihan o ilmu aguso mga ulama na ditano kagaga magusay sa piragawi na ay importante katano na miyataratan to sa iko mga ginawatan o amataan aso ilmu aguso mga tao bigan wala sa ilmu nasiran ititu ang mga tao bigan wala sa pangkatan sa isagyang kaya dunia ay malana sa isalungan na mauri. Sabab po na insyaallah nasa iko pagkatalundog man na video na ay pipikiran tano pag-usayin tano ron kagi importante na nagyang ko to antawa mga ulama kuan kiran segben kiran agyang ko to ilmu ka antano di kededeg antano makasigurado agyang ko to kipanggulalan tano ko sa iko simba miyasagab tano kiran na makaatod sa iko ukit ikababayar katan Allah subhanahu wa ta'ala naguso ukit o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam balasan tano Allah sa madakla mapiyas iko di tanod ika pamakinig si ko mga datara iya bendingan apantag isa gyang kaya agamatan wa Islam sa pangninang sa iko Allah agyang kaya datara iya mga andi ni ba na katuro ang mga pipya na pakanggayagunas iko mga pagariak na mga Muslim aginan ititu maarapakan nagu ikadu naging kutwa balas wallah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.